Minorities Student Association MSA Manipurna Mamangdagi Houna Waqf Board Manipurna Aranba TOURIBA SIGGI MAYOKTA CHANGSINDUNA LAKLIBA KHONGJANG ASIBU Authorities SINGGI MARAL ASIBU KUPSINNABA HOTNABADA LUP ASIBU MEEYAMDA LANNA UHANNABA HOTNARIBA SI LEIBAK THIBANI HAINA MSA GI MAIKEIDAGI PHONGDORAKLI Waqf Board ASI Waqf da thabak tawraga LEIBA official khaktagira natraga Manipur Pangal Miyamgir haiba wahang MSA na hanglakli MEEYAMDA panghai haizilaga chamamnaduna LEIBA issue sing nathaiduna puba yaroi MSA gi khongjang makha tana lepa leitana yamna democratic oiba mawongda changsin kigani masida Manipur da leidiba CSO sing amadi maitei pangal miyamna support tobinaba MSA na appeal torakli Waqf Board Manipur asi official singna waza hapning laga to kani haina mako pungna media da lawa project officer yemdi daldin authority ki imun maningira haina ko Waqf Board Manipur se Aranba tawba asi sum thokpa yang hai ta ga ko national ko thingjala pa yang hai ta ga makoi ba sen khono pura ge ta hai ka lu hai se ta ba yang offer na MSA da thamjani ngi se masida legislature da waqf ki construction da ai gi la mona tarna sem ba ya adugum la ga kai no gi ai gi library ma se kai no hai ta da Moina sekarang ni base sudah leh, tidak betul lagi. Anda nak offer macam Moina sudah tahu ilan tahu itu mana, sih kita perlu sudah lagi. Aku dah tahu jadi ni. Anda polis pun mari lausan ni base, masih CEO na, Hongkong bagi matung inna, HAINA school mari sudah. Admission ke fees lupa malau ya, 100 scholarship na kau ini sudah supal ni ba, 100 scholarship na, sih kita yau ni ba, 100 scholarship na yau ni ba. Masih dari kita makoina admission ki tahu di na Hongkong pi kibeda, Waqf Board ki authority na Hongkong pi kibeda, sama dengan missing box tu hai bagi, aina permission pi ki. CEO na dulu pe ame hai project officer na CEO tadi hai na pamsawa bra, hai bagi ni koi MSA na hanjani ni se. Masih mungkin ni, masih maran pusat na Waqf Board sabani, masih kayak gini hai na kanda dorong ni ba. Ikut